Jadi baru masak aba iba kenceng ala ko bagus ya keng itolong Allah Ta'ala gini kasih pain lang gini ka boji berterima kasih nika awul bisa pun sanika orang yang tak bisa ala ko bagus karo bagus saya baga aben kan rekan mungkin pecat di pangeran sebenarnya urusan dunia baru asuk kororeng urusan ibadah tak baca. Jadi orang yang selebur ka bagus pangat sa konni salam tunya ni kenapa nurasa konni impian nurasi banyak. Menurasi sa konni kita tanda-tanda ringoto, menurasi banyak tanda-tanda ring celaka. Ni kama nya abanya nusa kama pada manusia ngaci. Sobu. Ngeneng kapi. Niat aja apa salah. Abtina butuh pangeran apa baca. Mun tahu ning maca Arab baca salawat panda beristighfar bali gini ka baca. Nanti khusus orang yang tak oning napa. Kaya niat aja obal ni ada ngabulak Allah Ta'ala. Majang kaya kena dasar perintah. Coba pas laku gini yo obal di pangeran tak pati bingung odi senika. Masalah buro di bingung senika. Praktek dek budi makin cek kini ate. Aku nemu jalan. Maka kita tahu macam tulisan buku kini kalau macam sallallahu alaihi Muhammad jawambu beristighfar niat ngabulak Allah Ta'ala majar yang kena alasan ki perintah kini kedua kini pertahanaki dak budi ni kabela terus nak diulang kaku orang yang tahap belajar ingat ni kau le lepas kalako senika jadi kabingungan ning alam dunya ni kan orok ka kopur. Kamu contoh bingung nih alam dunia norok ke kopur, ala gua bagus lah sengkang, abu bingung nih kerja alawul lah. Saya boy. Saya beli ke orang ala gua bagus si balebur tak bingung dengan odin. Dia tak bingung nih kita kopur seneng. Kiri kaki ngai. Ini nang katibi. Ini kamu bersih norok kapi tinggal ke kopur. Sobu. Dunia tak norok, anak binin panakan nama jodin tak norok bang sebang karo. Itu orang pasakun mikir kasih mati ya malah kenceng si ibadah kani seren abe entoreng mumpun tani ser abe tu tireng derem dosa kareng lain abe kani sering kicaran ni ser abe dah cek bambu nyeput cek bambu nyeput seni bener iba gajak baca ilmu mate seni kang proper karuan. Maka sambil atana lah baca sini coba buat selen toju neng baca. Malay seneng parlo nodi ni ka. Saya rasa tak parlo seneng tero ni ngul. Ngiku montel mos kagalakuan bagus tak seneng saya rahoi. Lah kiring seorang dunia benisen tak kira seneng dan. Jadi mentero ni ngak lebur ka bagus banten malah segur selako berarti tak laku bagus ni kalamari. Jadi dia budi makin tau raja bambu nyuon pertolongan cak matur sendika nyuon pertolongan mator ke Allah Ta'ala abdi nyuon tolong pangeran bisa noro atur nak aja larangan nak kini kali beli mator ke Allah Ta'ala bila ingat kini ka atur lagi abdi nyuon tolong bisa noro atur nak cuy larangan nak salam ka nyuon Gusti Nabi abdi nyuon syafaat dua kini ka bertahan lagi mereka ngatur salam bah nyuon tolong ngatur salam nyuon tolong sendika nyatene jaga peke ingat Gusti Nabi late senika. Pas bukti aki, di makin seminggu boy mulai seneng pian. Tak usah bidabit seminggu boy pas late. No boleh sugu noro pengasian lekas. Tabitan proses. Sebi pengasian pun siang malam sekejap bekton. Mending ini cak ala katunya siang lah kapiaki. Cak masih tong katunya malah tak katonon betina. Bong berdesi ngabele cara. Untuk ada Singapura, orang repot ibu dah ni kau ni gempa melarat. Jadi orang tak ingin bertajuk melarat. Jadi dua kini cak kalau pai salam ke ajun Gusti Nabi abdi nyon syafaat nyon tolong abdi na pangeran bisa noro atorna cilarangan nang dua kini kang dibeli mas alate bisa akhirnya pangarte kasih sigi buru karo pas. Pon sana kasakatir penjelasan.
si bener menteri manfaat, Amin. si salam teroleh ampunan, Amin. bisa bati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim.